tugiye kubereka abakinnyi bose bakina ikinamico Musekeweya. Abantu benshi ubushize naberetse abantu bakina mu ikinamico Urunana, barambwira ngo nzabereke n'abakina mu ikinamico Musekeweya, ba Maribori, ba Ruvubura, ba Manyobwa, ba Kibanga ndetse n'abandi bose. Ubwo rero iyi video ni yawe niba ushaka kureba abakinnyi bakina mu ikinamico Musekeweya, babandi bose ujya wumva ku radio kawe ibereye mu rugo. Uraza kwandika muri comment umbwire nuwuhe wabonye akagutungura ukabona ntameze nkuko wamukekaga bitewe nuko wamwumvaga kwijwi. Murakaza neza, nge nitwa Eric Rado. Mbere yuko tugenda tubereka abakinnyi bose, ntago twakirengagiza abantu bandika ikinamico Musekeweya. Hari ujya kumva ngo iyi kinamico umaze kumva yanditswe na Musagara Andrea. None uwo Musagara Andrea ninde? Niyo mpamvu rero tugiye kubanza kubereka aba bantu banditse ikinamico Musekeweya, maze tukaza gukomeza n'abakinnyi bose muri rusange. Reka duhere ku banditsi. Umwanditsi wa mbere wandika Musekeweya zikaryoha cyane bamwita Rukundo Charles Rwanga. Uwo muri kona rero muri screen zanyu, umugabo mwiza cyane, umugabo ukeye, umugabo w'inzobe, niwe bita Rukundo Charles Rwanga. Niwe mujya mwumva bavuga kuri radio bavuga ngo iyi kinamico yanditswe na Rukundo Charles Rwanga. Nuwo nguwo. Undi mugabo nawe uzandika tukazumva zikaryohera amatwi bamwita Musagara Andrea, nkuko nari namukomojeho. Musagara Andrea niwe muri kubona aho ngaho muri screen ugenda utemberamo. Uwo mugabo yitwa Musagara Andrea. Ubandika kandi ntago twakibagirwamo umugore witwa Nahimana Clemence. Imba umugore, imba umugabo, icyo nzi cyo nuko ari igitsina gore, bamwita Nahimana Clemence. Simbizi niba ari umukobwa ariko niko yitwa. Uwo rero muri kubona ni Nahimana Clemence, nawe yandika Musekeweya akazibaha bakazikina bishimye. Abanditsi dufite muri Musekeweya rero ni bane. Hari undi uri witwa Ingabire Laurence. Ingabire Laurence nawe yandika Musekeweya akayiha abakinnyi bakayikina ikaryoha. Nuwo nguwo muri kona muri screen rero niwe Ingabire Laurence. Tukimara kureba abanditsi bane ba Musekeweya, reka duhite tujya ku bakinnyi ba Musekeweya. Tuvuze byinshi kuri Musekeweya twabivuga, ariko reka tujye ku bakinnyi. Umukinnyi wa mbere duheraho ni umukobwa bita Maribori. Maribori mwese muramuzi muri Musekeweya. Uwo rero muri kona muri screen zanyu ni Maribori wo muri Musekeweya. Murabona ko ari umukobwa umeze neza cyane. Ku mwanya wa kabiri mu bakinnyi ba Musekeweya ndabereka umugabo bita Mugenga. Uwo mugabo muri kona utembera muri screen zanyu yitwa Mugenga, akina mu ikinamico Musekeweya Muhumuro na Bumanzi. Ntago twakibagirwa kandi undi mugabo bita Gafarasi. Ari benshi agenda yubaka muri Musekeweya. Uwo rero muri kubona yitwa Gafarasi. Gafarasi murabona kameze neza cyane. Nuwo nguwo rwose, nuwo nguwo mwumva, nuwo nguwo mwumva mutabona. Hari undi muntu muzi cyane muri Musekeweya, ni umugabo bita Gasore. Nimba ari umusore ariko reka tuvuge ko ari umugabo. Ni umugabo bita Gasore, nguwo rwose muramubona arakeye neza cyane. Muri Musekeweya awuzemo ubanza ibintu bitagenda neza. Uwo ni Gasore rero. Mu ikinamico Musekeweya kandi hazamo umukecuru bita Zaninka. Zaninka abantu bari bamuzi ni bake, dore nguwo Zaninka rero ukina ikinamico Musekeweya, nawe ni umukecuru umeze neza cyane. Zaninka. Hari abandi bantu muzi bagira ndetse n'urukundo rwa danje mu ikinamico Musekeweya, aribo Shema na Batamuriza. Ariko aka kanya reka duhite duhera kuri uyu Shema, tuhita tuza tubereka Batamuriza. Ariko mumbabariye mwakora subscribe, kuko mutayikoze mwaba muri abana babi. Tumaze kureba Shema muri screen zacu, reka noneho turebe umusheri we cyangwa se mushuti we Batamuriza. Uwo muri kubona muri screen zanyu, nago nzi screen mufite, niba ari laptop, niba ari telefone, niba ari gatushe, I don't know, but uwo nguwo muri kubona nuwo bita Batamuriza. Narivuze Shema, Batamuriza. Hari undi muntu muzi cyane, ni umusore bita Sugira. Dore nguwo rero uwo muri kubona muri screen zanyu ni Sugira. Abamukunda
mukomeze mumukunde kandi munamuzi. Uretse na Sugira kandi mwikine abamo umumama bita umukobwa bita Marigo. Marigo rero nungu muri kubona utemera muri screen imbere yanyu, nuwo Marigo. Hari benshi mutegereje ntababwira, ariko kandi ntago bose ariko nabasize ku murongo kubera ko ni benshi cyane. Ubundi Kinamico Museke Weya irimo yatangiye irimo abakinnyi bagera muri 70 hafi na 7. Ubwo rero ni benshi cyane, twatoye babandi mukunda cyane. Niyo mpamvu tugiye kuri uyu nguyu bita Ruvubura. Ruvubura rero muramubona no musore muri kubona muri screen zanyu. Nyuma ya Ruvubura reka tujye ku mugabo bita Kibanga. Kibanga muramuzi. Kibanga niwe wasimbuye Seromba. Muri buka Kinamico Museke Weya yabagamo Seromba. Seromba ariwe mugabo w'amanyobwa. Seromba tuza kumubura, rest in peace. Seromba aza kubura ubuzima yitaba Imana, hanyuma Kibanga ahita aba umugabo w'amanyobwa. Kibanga rero nuwo muri kubona muri screen zanyu, ni umugabo mwiza cyane. Ndabizi rero ubu ngubu abantu benshi bari kuvuga bati Eric Radu waturambiye. Niyo mpamvu duhise twihuta tukajya ku muntu w'icyamamare wamamaye cyane mu filimi, ndetse akaba ari n'umukinnyi w'ikinamico, haba mu Ndamutsa, haba hehe akoramo, haba mu Runana, haba muri Museke Weya akinamo. N'uyu nguyu rero bita Manyobwa. Manyobwa muramuzi cyane, uburyo azi kuvugira mu menyo neza ukumva nta menyo afite, kandi muri rusange ayafite. Nuwo nguwo niwe bita Manyobwa. Mwese nizere ko mwamubonye kandi mwakunze abakinnyi banyu, uwagutunguye bitewe nuko wamubonye. Nge nitwe Eric Radu, ndabashimiye ko mwakoze subscribe ku Dushya Kingdom. Tuzongere duhure mu biganiro byacu y'utaha. Ciao ciao.